Omuzani Joseph Marvin Youngman emyaka 24 orukuzanira club ya Vipers Sports Club mu Empaka za Uganda Premier League kandi orukurugo mu kyanga kya Toro n'omwe abazaana 25 abarya timu ya Uganda Cranes erya kweteekateekera empaka za CHAN ez'omwaka ogwo eziratebeekanisibwe omu ihanga rya Algeria. Youngman orukuzana hagati y'ekishayogo n'omurundi gwe kubanza okwetaba mu mpaka za CHAN kandi ayina amasiko ngo ha murundi ogwo Cranes naija kukora kurungi n'okwekushaba abanyaUganda okugeza enyuma bakagishagika. Tusaba obuhagizi bwanyu bugumeho so that tugenda mu maiso turonga mu group stages mbasi minywena mwebale byona ebimukukora nkaita abazana bitu aba Uganda ehereze sabiti yono mu ihanga rya Tunisia erukwetebekanisiza empaka ezi ahwezanire emizano 3 y'omukago ahwezanire na Sudan bakagwa kikazi goli 2 hazindi omuzano gwa kurasireho nabwe kagwa kikazi na timu ya Senegal ahagore emwe hari emwe kandi omuzano guhererukire nyemwe bazyo bagwire kikazi na Mali Boshahabundi ekishemizo mutende Kimeltin Micho Seldojevic ari kugira ngo hati timu egeryo mu mbera nonji okwetebekanisiza empaka. Very happy that we got a situation of finally getting the clean sheet against very competitive team of Mali. I need to remind everyone that this is the team that has in last 3 editions 2 times been third. They have played final 2016. They have been third last time. Kwiho mwaka gw'2009 obwo empaka ezo tongozibwaho Uganda yitabira mu mpaka za CHAN emirundi 6 ahari mushanju ezitebeekanisibwe. Ndoram Edwin ahabwa TV West agacenchwire.